июни салом, ман Шалои Гулхоҷа шуморо бо ахбори тозаи Тоҷикистон ҷаҳон ошно мекунам, аммо қабл аз ин мебинем ки кадом мавзӯъҳоро дорем. шунидан кай бувад монанди дидан даҳо наздикони маҳбусони зиндони Ваҳдатро бехабарӣ аз тақдири онҳо нигарон кардааст. мега ки фарзанд нағзай созе, фарзанд дар нисбати фарзанд агар нағз боша, соз боша, барои чӣ дарси чие дурун маҳкама. курсиро соҳибӣ кард ҳузури вакили рӯз дар нишасти парлумон. ҳазорҳо гурҷиро ба хиёбон баровард, даҳо нафар осеб диданд. این شرمندگی بزرگ و تحقیر به جامعه گرجستان است که از طرف حکومت گرجستان کرده شد. اشغالگران روس دشمنان این کشور در کرسی رئیس پارلمانت نشستند. оё сити кард мушкили мусофирони душанберо ҳал намуд? бурдубохти рокирои ғайринақдӣ дар як соли истифодаи он. наздикони маҳбусон шикоят мекунанд ки баъди ошӯби хунин дар зиндони Ваҳдат то ба ҳол дидор ва интиқоли ғизову дастовез ба зиндониён иҷозат нест. ба гуфтаи пайвандон, онҳо ба ҳарфҳои кормандони зиндон эътимод надоранд ва аз тақдири норӯшани маҳбусон дар ташвишанд. дар ҳамин ҳол масъулони зиндони Ваҳдат мегӯянд то анҷоми тафтишоти ошӯб маҳдудиятҳо дар дидору мулоқоти зиндониён бо наздиконашон идома мекунад. сайли маҳмадназарова бо умиди дарёфти хабаре дар бораи фарзандаш ҳар рӯз ба дари зиндон меояд. намемонад дидани дачкаи моро қабул намекунад. мо намедонем ки баъди ҳамин ҷанг шидагӣ фарзанди мо дар чӣ ҳолат аст. ин модар мегӯяд пас аз муроҷиатҳои зиёд ба мақомот муайян кард ки фарзандаш зинда аст, аммо мехоҳад бо чашми худ ӯро бубинад ва суолҳои зиёд дорад. омадам меган началник дина биромад мега ки фарзанд нағзай созе, фарзанд дар нисбати фарзанд агар нағз боша, соз боша, барои чӣ дарси чие дурун маҳкама. ва мисли ин модар дар зиндони шаҳри Ваҳдат ҳамарӯза даҳо нафар барои фаҳмидани тақдири норӯшани пайвандонашон меоянд. бархаи онҳо бо маъмурини зиндон даъво мекунанд. вообще намебардорам. отказ мекунанд, толи чӣ мекунанд? нафарони дигар аз он изҳори нигаронӣ мекунанд ки баъди ошӯб дастовези онҳоро ки қаблан барои пайвандони маҳбусашон меоварданд қабул намекунанд. чӣ ба 401 боша қабул намекунед? барои чӣ? дар ошӯби шаби 19 майи имсол дар зиндони шаҳри Ваҳдат 3 нозири зиндон ва 29 маҳбус кушта шуд. бехабарӣ аз сарнавишти маҳбусон ва ташвиши волидони онҳо баъди ошӯб боиси нигаронии ҳомиёни ҳуқуқи башар ҳам шудааст. вале мақомот мегӯянд то анҷоми тафтишот дидорбинии маҳбусон бо наздиконашон номумкин аст. тафсилоти ин мавзӯъ ва ҳам ошӯб дар зиндони Ваҳдатро метавонед дар вебсайти радиои Озодӣ пайдо намоед. суби 21 июн мақомоти пойтахти Гурҷистон поксозии майдони назди парламенти ин кишвар оғоз намуда. зоҳиран полис тасмим дорад ки сипас онро иҳота ва зери назорати худ бигирад. эътирозгарон мегӯянд ки шоми ҷумъа ҳам ба майдон мебароянд. ҷамъомади эътирозии 20 июн ногаҳонӣ оғоз ёфт. ҷамъомадагон аз он ба ғазаб омада буданд ки як вакили мардумии думаи давлати Русия дар курсии раиси парламенти Гурҷистон нишаста маҷлисро пеш мебурд. тафсилоти ҳаводиси шаби гузаштаро ҳамкорамон Хиромон бақозода пешкаш мекунад. полиси зидди шӯриш дар Гурҷистон дар пароканда кардани тазоҳуроти назди бинои парлумони ин кишвар аз тирҳои резинӣ ва гази ашковар истифода кардааст. ба эътирози бегоҳи панҷшанбе иштироки вакили парлумони Русия Сергей Гаврилов дар ҷаласаи ассамблеяи байни парлумонии ду кишвар сабаб шудааст. сергей Гаврилов пеш аз сафари худ ба Гурҷистон гуфт аз эътирофи Абхазистон ва Осетияи ҷанубӣ ҳамчун қаламрави Русия ҷонибдорӣ мекунад. тибқи иттилои манобеи бемористони Гурҷистон дар ҳодиса даҳо нафар аз ҷумла кормандони полис осеб диданд. бегоҳи рӯзи панҷшанбе наздики 10,000 одам дар назди бинои парлумони Гурҷистон ҷамъ шуданд. эътирозгарон талаб доштанд раиси парлумон ва вазири умури дохилии Гурҷистон истеъфо диҳанд. раиси парлумон Ираклӣ Кобахидзе аллакай гуфт ки аз мақомаш истеъфо додани нест. пас аз он ки эътирозгарон аз назди бинои парлумон ба ақиб ронда шуданд, полис талош кард ки онҳоро аз хиёбонҳои аслии Тбилисӣ низ дур кунад. аммо эътирозгарон ба муқоимати худ идома доданд ва полис аз гази ашковар истифода кард. бисёре аз эътирозгарон талош карданд ки худро аз гази ашковар тавассути ниқобҳои тиббӣ ва бастани даҳону бинии худ бо либосҳои худ муҳофизат кунанд.
به نوشته رسانه‌ها اعتراضگران سپرهای محافظتی شماری از کارمندان پلیس را از خود کردند. دیوید سرگنکو مشاور نخست وزیر گرجستان گفته است که در این حادثه بیش از 70 نفر 39 مأمور پلیس و 30 غیر نظامی با جراحت‌ها به بیمارستان انتقال یافتند. این شرمندگی بزرگ و تحقیر به جامعه گرجستان است که از طرف حکومت گرجستان کرده شد. اشغالگران روس دشمنان این کشور در کرسی رئیس پارلمانت نشستند. سروزیر گرجستان نیروهای مخالف حکومت را مسئول اعتراض عنوان داده است. گاوریلوف که از جانبداران اعتراف ابخازستان و اسیدیای جنوبی همچون قلمرو روسیه می باشد، از طرفداران سرسخت پرزیدنت ولادیمیر پوتین نیز هست که بسیاری در گرجستان در نسبت او نظر نیک ندارند. گرجستان سال 2008 در پی یک رویارویی نظامی با روسیه کنترل ابخازستان و اسیدیای جنوبی را از دست داد. گرجستان و روسیه پس از جنگ رابطه‌های دیپلماتیک خود را قطع کردند. هرچند اقدامات برای برقرار و عادی‌سازی این مناسبت‌ها انجام شد، اما حساسیت و بدبینی در نسبت مسکو همانا در میان گرجی‌ها بالاست. برمیگردیم به تاجیکستان. برخی از ساکنان دوشنبه را سالهای اخیر آلوده‌شوی هوا نگران کرده است که بعضن وقت با همین سبب خانه‌هایشان پر از چنگ و غبار می‌شود. آنها در چنین وضع بیشتر کارخانه‌های خردی و انگودازی چینی را متهم می‌کنند. انتظار می‌رود در زودترین فرصت کارشناسان آمریکایی به تاجیکستان آمده با مقامات پایتخت حفظ ساکنان از آلودگی هوا را بررسی کنند. اما تا آن دم در دوشنبه دستگاه مخصوص را نصب کردند. شادمانی یتیم در معرفی این دستگاه شرکت داشت. سفارتی آمریکا در تاجیکستان در حدود سفارتخانه خود تجهیزات معاصر سنجش وضع آلودگی هوا را نصب کرد که نشاندادهای آن آنلاین در تمام جهان دسترس می شود. سفیر آمریکا گفت این اقدام به خاطر اطلاع بیشتری مردم از وضع هوا است تا توانند خود را در حالت افلاسی آن از آلودگی ها حفظ نمایند. میخواستم قید نمایم که مسئله صفت هوا برای تاجیکستان یک چیزی بی‌نظیر نیست و در ایالات متحده آمریکا برای کم نمودن افلاس شوی هوا به بسیار دستاوردها نائل گردیده ایم. سفیر آمریکا 20 ایون در مراسم معرفی این دستگاه خبر داد که نتایج تشخیص هوا به صورت آنلاین در سامانه www.airnow.gov دسترس خواهد بود. برخی کارشناسان زیست محیطی بر آن نظرند که تنها در یک مکان نصب کردن این گونه دستگاه نمیتواند وضع عمومی هوای دوشنبه را نشان دهد. اگر ما در هر یک نقطه که مثلا اخلاً سفارت ها هستند این گونه تجهیزات ها می داشتیم، اگر این بسیار خوب می بود، برای که چندکنی ها در هر نقطه ها هر خیلی او دیده میتونیم که در صفت هوا در قسم شرقی چطور است، در قسم غربی چطور است، در جنوب و شمالی در مرکز چطور است. به نظر برخی دیگر اکولوگ ها برای دقیق کردن آلودگی هوا باید دستگاه های ایلوگی تامین شوند تا عامل های آلودگی را معین نمایند. و وابسته آن روز که بودم افلاسی از چی است؟ از ماشین سر راه است یا که از اون دودی مثال اگر فابریک است یا که دودی مثال انگشت است، اینا با فرق میکنه. یعنی مرکب است. این خیلی با یک اسباب پرابلم اون رو حل نمیکنه. مسئولان پژوهشگاه فیزیک و تکنیک میگویند ساختارهای زیست محیطی کشور تجهیزات معاصر برای سنجش آلودگی هوا را در اختیار دارند و میتوانند حتی میزان وجود ذره‌های کیمیایی در ترکیب هوا را معین کنند. گفته می شود که تنها به دلیل آلودگی هوا در تاجیکستان به اقتصاد کشور در سال 2016 64 میلیون دلار آمریکایی خسارات وارد شده است. با گفته کارشناسان تاجیکستان خود در سمت حرکت خاکبادها از قسمت جنوبی قاره آسیا و شمالی افریقا قرار دارد و به این دلیل همه ساله در فصل تابستان روزهای زیادی خاکبارش در این کشور مشاهده می شود. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه.
шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Сафири дафтари созмони амнияту ҳамкории Аврупо дар Душанбе мегӯяд ин созмон кӯмакашро ба Тоҷикистон идома медиҳад. Валерию Кивера рӯзи 21 июн зимни як нишасте гуфт мандати нави дафтари ин созмон дар Душанбе имкон медиҳад ки кормандонаш дар се самте ки аз оғоз пешбинӣ шуда буд кор кунанд ва кӯмак расонанд ки ҳукумати Тоҷикистон ӯҳдадориҳояш дар чорчӯби созмони амнияту ҳамкории Аврупоро иҷро кунад. мо бо ҳукумати Тоҷикистон ҳамкории хубе дорем. мо дар ин ҷо бо хоҳиши ҳукумат ҳастем. нишасти марбут ба озодии баён дар Тоҷикистонро метавонед дар вебсайти радиои Озодӣ пайдо кунед. дар Душанбе расо як сол мешавад ки барои истифодаи нақлиёти ҷамъиятӣ низоми электронии пардохт роҳандозӣ шудааст. То куҷо сити кар тавонист камбудиҳо атрофи хизматрасонӣ ба мусофиронро аз байн бубарад. Алишер Зарифӣ ва Шодмони Ятим дар як гузорише таҳлил карданд. мардум анча хела одат карданд. ҳакимҷон Олимов ки таҷрибаи 25 солаи ронандагӣ дорад, як соли ахир мегӯяд аз баҳсҳои камбуди роҳгирову додани бақияпулӣ халос шудааст ва гуфтаи вай дигар аз рӯи нақша мусофир бор намекунанд. Корт қадим беҳтар аст. Барои чӣ? Барои ки на пула гирифта бақия дода намешинем вақта накарда. хуш омадед. сокинон ҳам мегӯянд ронанда бояд дар фикри каму зиёд будани мусофир набошад ва вазифаи худро иҷро кунад. вақте ки ронанда бояд ҳамавақт роҳа нигоҳ кунад, вай вазифаи асосӣ вай аз ин иборат аст ки вай фақат бояд роҳа нигоҳ кунад, ягон одам аз роҳгузарҳои одамон нагузарад. аз роҳандозии низоми пардохти электронии ситикард дар нақлиёти ҷамъиятии Душанбе як сол сипарӣ шуд. бо ифтихор гуфта метавонем ки тамоми таҳлилҳо, тамоми умур дар самти нақлиёт яъне дақиқу шаффоф шудааст. ҳоло аз 23 хатсайри Душанбе дар 18 тоаш роҳгиро ба василаи ситикард пардохт мешавад. бархе аз сокинон мегӯянд воқеан пардохти электронӣ онҳоро аз дарди сар наҷот додааст. на бақия дар кӯ вай вақте кондуктор буд хеле вай чӣ мекард 20 зира мезад зида чӣ намедод вақте ки оз мезани картам бақия пули хича мегирад тамом зиёдтӣ мемонад. мо барои донишҷӯён имтиёз дорам. Масалан ӯ пештара ва ё як сомон мегирифтан маблағ бар намегардондам пеша. ҳозир 84 дирҳам яъне имтиёз дора бо тариқи корт. масъулони тарҳи ситикорд мегӯянд ба ғайр аз кортҳои пластикӣ чиптаҳои яксафара ҳам омода карданд ки ниёзмандон метавонанд аз дасти ронанда харанд. сокинон мегӯянд ин гуна чиптаҳоро на ҳамеша аз дасти ронандагон пайдо мекунанд ва бояд онро зиёд кард. мо ҳам дар бархи автобусҳо мушоҳида кардем ки дар дасти ронанда чиптаи яксафара набуд. дигар ҷамоатҳо мебиёнд мисол ваё як рӯз ҳаминҷа меистанд як проезд дар кӯрем як борда дар кӯрем лекин ваё маҷбур мешаванд ки 10 сумда карта бихарам. мисол гардиши мусофирон тариқи корти электронӣ дар нақлиётҳои шаҳр танҳо дар 5 моҳи имсол беш аз 14 миллион нафарро ташкил додааст. тарҳи ситикард бо маблағи беш аз $3 миллион сармояи авеста гурӯҳ дар муҳлати 5 сол яъне то соли 2023 бояд амалӣ шавад. зимни пайгирии мавзӯъ маълум гардид ки феълан фоида аз ситикард ба ду манбаъ равона мешавад. ҳамарӯза фоидаи ин тарҳ 75% ба ҳукумати шаҳри Душанбе ва 25% ба авесто гурӯҳ тақсим мешавад. Шодмон Ятим, Алишер Зарифӣ, Озодӣ, Душанбе. ва вазорати нақлиёти Тоҷикистон ва вазорати нирӯи Эрон мувофиқа ҳосил намуданд ки нақби истиқлолро бо маблағи $8 миллион яъне системаи рӯшноибахшӣ, амният ва ҳавокашиашро такмил кунанд. дафтари матбуоти вазорати нақлиёти Тоҷикистон ба радиои Озодӣ гуфт ин сӯзиш миёни вазоратҳои ду кишвар дар Душанбе ҳосил шуд. ин манбаъ афзуд дар ҳошияи нишасте дар Душанбе вазири нақлиёти Тоҷикистон Худоёр ва вазири нирӯи Эрон мулоқот намуданд ва ба ин натиҷа расиданд ки маблағи $8 миллион ро баробар пардохт кунанд.
بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از اینکه تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش‌های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما عزیزان است. برای شما استراحت با فراغت میخواهیم. تا ملاقات در هفته نو. خدا نگهدار.